Ganang family rwkha chaikangka at least asuk struggle lokre khaina hangla khamu. Lamsago hai tinini tekaisa ketal video dalok taufan baksa borok tongo musok sui wang keta gede fan sudi borok no a jaga fan borok fit onyata ahai jat borok taufan tongko chin tiprasan bisingon tongko balki bak tiprasan support khaya wansana support khayu khoroksa borok sia saimanya bobu umah nyong itaka je bubagra no tuinyai nangnya ekdom saya kok sawi tangkata dolok bini kok asken citra taitam sanai nok kisa khnawinya ji Produk kisur bini mana koyo bini banyak abu ko bosebu bini mana ni siapa ko ke boleh iskarau pada Ibai borong tungtai tam sanai chadi dolok tungtabu bono kaisa question khaike bo question answer thing mate rime angnai asake kok chitra sau japro ubai borong tungtai tam sanai sia hinke sian mate tongdi jaga nang ya hainu nang ya kok sau nyai tamo proof khainai tamo sabit khainai ang ta wana jago je umai borok no tamon jen proof khaina nai tamon na jani sabit khainai ubai borong nok tam samusuk dolok tolo comment kai chadi next update rongkha dolok jungjo to borok no umai ongo jung nang family asai khai ke ham kamun tau umai ke kos no mana nang ya kamun umai mang khai ke sa kamun umai ke jungjo to borok wansago he diba masa mangni borok gnang bosa ongimano haipano gabangko borok to maximum borok to bigra bosa no he diba ke umai ke khorokja borok ni wansungma umai same umai ni similar jesung umai ke wansungman hai bin wansungma umai no angbo gnang nukhungo asai khai ke umai ke ang tabu kosto mana nang ya khamon isu kost no ong ya khamon umai ke no wansukoi nai mongol mukti klaijak khorokja bukok bon wansung mungbu umai no belai khin dukh nang jai taka mongol mukti klaijak ang kaisa gnang nukhungo asai khai ke umai ke ani kosto khai nang ya khamon ageni siminu sarai front siminang umai ke struggle khai phayu kosto khai phayu tawang umai ken kosto khai nangkha tai busuk jara jani umai kosto khai thangnai nangno saimanya mangna to ke sari abli umai ke bo sawnai kamna nang khata dolok hinkin dol bo kisa khanawinya jitam sakabo Mawan sugu ang bo buini hai. Ganang family rwkha chaikangka at least asuk struggle lokre khaina hangla khamu. Ma hai rok ni te basi ko mawan sugu. At least lagi sale yok kamu hai diba serai pangsin sini umah ke no kosto kai lai hemani tabuk po umah ke no amor lo to klai ma tongko sani ni gun zara jani ma klai no klai pe buro ma sanai da sin chi ma ke bukan le pe ma klai agari ni sa bisari nai ba ada Zalok next update ke omo faidi tung kisa sport do saima lanyai omongkha tini je match ongkha South Africa versus Afghanistan match belakin jabardast pap ekdom thriller pesa wasul match hini mano tango ke angke support khai dongmani Afghanistan no paithu hini but unfortunately brok pailia saran bagi paiya je dui bar super over kha je asuk markin baka asuk markin kuli khata pata sachidi ajago commentary khainar basuk thaskin commentary khaika baka markin kuli khata dolok puilau je wan chokui jongban Afghanistan no paine hinoi ajago brok pailia je taiwaisa puro South Africa ro puila bedroom thniyo tesan khai target 24 nangota Afghanistan paine omes Afghanistan dok omes na Afghanistan no paiya charan ni bagi omes paiya ongui thangka omes na sab naikha dolok tolo comment khai chadi next update ka dolok je buagra tabu kaisa new update dikha je boni Facebook page sung nugi maka obongkha dolok asuk kudungma nasingma yagulo kaisa huge victory ongkha 10% moi kaisa victory ongkha ni chauta dolok obongkha supreme court obonchai sikang bo kaisa case jimani tabu akias win ong phekata dolok tabu kebo saman mate je TT ADC bo tabu TT ADC election ongnai dolok obani loge je BC election ongnai hini chauta dolok khnanya ji dolok tamsaka a huge victory for us Supreme Court today has directed the State Election Commission to conduct BC election along with the TT ADC election blah 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 क्या जोक मारा भाई मजा आ गया भाई मजा आ गया dolok taino kamken buji khna kamken porimano biduno post khayoi
Mana ke dolog je 10 bosor ni yagulo tabo je ADC election ongan thangui tongo plus umon logyo BC election bo ongna thangui tong hin chawta dolog ubun tuitam sanamsuk dolog norok tolo comment kai sadi next update ka dolog onima deborma jomatia bo umai ke saka boskang ni TT ADC election MDC ticket jemanai borok no ani advance koimung tiprasa area wa higher education ni bagui professional college university tai tiprasa area wa super specialty hospital snamnani kokborok no kisa important issue khlai jabaidi tai tiprasa area wa industrial area snamnani Kognobu important issues namlai jadi land right ni issue script ni issue TTADC area wa home affair ni power direct funding ni issue abu rokto already discussed ongoi no tongo mane ke dolog bini je chamung umahanyo je kuno borpon ADC je kun MDC je fan mani tongni but je ADC area o kisa development khainan bu wansok kisa change but lab tunan bu wansok dini sakata dolog je no kaham ken saimano je ADC area o tauk sanan thaka hingesi 12 school kuroi je 10 pass khai ka hingesi jeng wancha area o pori na bagoi mathang tai ADC area o college gurinya san thake tai ADC area o bu college snamnani je industrial snamnani umai numpo o jaga request khai kata dolog next update ke dolog je David Morasingbu umna saka je tabuk ADC election ongnan thangui tongo tai asuk simia abun loge BC election bu ongnan thangui tongo hini boss thauta je Bubagra samani no nogoi bob omeke sau tai bosau dolog je double tok pai thanai je tipramata double pai nai je BC election bu tipramata pai nai ADC election bu tipramatan pai nai hai hini boss thauta नमस्कार खुलुमखा तिप्रासा के लिए आज सालों बाद एक खुशी का दिन है तिप्रासा ने भाई तेरी खुशी नि साल तोंग थोकमा साल एडीसी इलेक्शन तोंग सिनाई नो मार्च नि बिसिंगो ने एडीसी इलेक्शन मा खाइसिनाई ते लगे थांनाय 10 बছर रमै तिप्रासा ने अधिकार विलेज कमिटी नि इलेक्शन नि अधिकार विलेज चालकनानि अधिकार जे सेगै तंगमनि सरकार तिनी बुबाग्रानि चात्यक बुंबाय बुबाग्रानि थानसानि वानसक बुंबाय ते नरकनि बुबाग्रानि उपर पुइता तंगमाबाय तिनी विलेज काउन्सिल निर्वाचन बो ख्लायनानि बागै राज्य सरकार एडीसी इलेक्शन नि लगेनो ख्लायनानि बागै तिनी बाध्यंखा सुप्रीम कोर्ट राय रेखा ताबुक न खबर सकपायो जे सुप्रीम कोर्ट भारतनि माननीय सुप्रीम कोर्ट रायमा रेखा जे तिप्रासानि पक्षे ते एडीसी नि बरनि पक्षे रायमा रेखा जे एडीसी इलेक्शन मा खाइसिनाय हिनि विलेज कमिटी निर्वाचन मा खाइसिनाय हिनि तब एडीसी इलेक्शन नि लगे विलेज कमिटी निर्वाचन मा खाइसिनाय अर्थात फाइनाय मार्च एप्रिल ताल डबल जीत नि जस्ट न थाङै तंगो पूरा एडीसी इलाकाव डबल जीत केवल बुबाग्रानि ऊपर पुइतो ते बुबाग्रानि साक्थार मंबाय नबो तिनि पसिबल काइसि ते बुबाग्रानि ऊपर पुइतो तंबाय दे तिप्रासा एकट बो अंखा अवश्य इम्प्लीमेंट खायरनाय बुबाग्रानि साक्थार मंग ते चाइतो बुंबाय जारा अरनबो कसारा बुबाग्राना हामिया सानाय रंनि मखांगो काली सिल जाखायसि जारा बुबाग्रानि साक्थार मंगनो केबेंनाय रंनि बुखुगो जुता बारि क्लाय खायसि थानसानो सबायनानि चातियक नायनि बखरगो फेरां हर कक जाखायसि ताबो एडीसी ते विलेज काउन्सिल एकय दिनंग नाय ते आबनो जितिनानि बागिनाय अलरेडी जों जिति थांका लुकुरकनि बुबाग्रानि पर जे पुइतो आबो तिनी जोंनो जिति रेखा लुकुरनो जिति रेखा आबनो बास्तबन खाने दायित्व ताबो लुकुरकनि थानसानि पावरफुल नानि दायित्व लुकुरकनि ते आ पावर न जों ताकमा फुनुगलायनाय और डबल जेस न तिनी पारा नन 10 बছর जों चापे दाबेरि तमनि तिनी बुबाग्रानि बिसिंतै ते हामबाय जानोगो माननीय सुप्रीम कोर्ट न मैं धन्यवाद जानना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को भारत के संविधान के ऊपर हमारा तिप्रासा का विश्वास और भारत के न्यायालय के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो हमारा विश्वास ये आज रंग लाया है और महाराजा के ऊपर जो विश्वास ये आज रंग लाया है और इसका रंग का होली अगले महीने अप्रैल में और भी धूमधाम से हम लोग मनाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा और होना पड़ेगा। थैंक यू सुप्रीम कोर्ट फॉर सपोर्टिंग द तिप्रासा फॉर सपोर्टिंग द सेंटिमेंट of Tiprasa community. Thank you. Ege dolog video bahin nangka tolok comment kai sadi. Tau kan kebangku baru subscribe kai jage hingke tam kai dong subscribe kai na ba.